Rajeng semang alit-alit kecunduk malih sareng ibu guru ring pepelajahan basa Bali. Sapunapi niki sampun sami ngranjing ring kelas virtual nggih? Sampun. Sampun, Bu. Nggih, yening sampun kawitin dumun antuk panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami sedurung lantur ring pepelajahan ngiring dumun iraga berdoa mangda pepelajahan ring rahina mangkin presida memargi antar. Berdoa kepimpin oleh ketua kelas majeng ring selfie Indayang pimpin doanya nggih. Inggih Bu Guru timpal-timpal ngiring berdoa dumun sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa ke kawitin. Berdoa puput. Sampun Bu Guru. Inggih suksema selfie. Sapunapi gatrane niki alit-alit. Nggih becik-becik. Becik. Inggih dumugi alit-alit sareng sami tatekena lan rahayu nggih. Elingang protokol kesehatannya nih. Santukan mangkin kariwenten wabah COVID-19. Nggih, Ibu Guru niki mangkin ngewedar link absen ring kolom chat. Malih jebos Indayang alit-alite dagingin link absen punika nggih. Inggih alit-alit sareng sami ring pertemuan sanes sampun lintang iraga sampun melajahin indek napi sira sane kari eling. Yang Bu Guru iraga malah pasang aksara Bu. Inggih patut pisan Cintia ring pertemuan sanes sampun lintang iraga sampun melajahin indek pasang aksara Bali sane mangkin cingak dumun tayangan slide punika. Nggih Indayang mangkin alit-alite wacen punggalan wacana puniki. Inggih alit-alit sareng sami punika iwau guru sampun ngayahi indek wacana. Mangkin sira sane uning wacana iwau punika ngenenin indek napi. Yang Bu, nika ngenenin indek timbal kruna dwi lingga Bu. Inggih patut pisan Dewa Putu wacana iwau ngenenin indek timbal kruna dwi lingga. Inggih alit-alit sareng sami ring rahina mangkin alit-alite jagi melajahin indek kruna dwi lingga. Nggih, sadurung ngelantur ring pepelajahan Ibu Guru jagi nyobiahang indek tetujuan pepelajahan ring rahina mangkin. Nggih, niki Ibu Guru share screen dulu. Sampun kecingak. Inggih, sampun niki tetujuan pepelajahan ring rahina mangkin. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik mampu menganalisis kruna dwilingga pada sebuah wacana bahasa Bali. Sane kaping kalih, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat sebuah wacana berbahasa Bali menggunakan kruna dwilingga dengan tepat. Nggih, punika indek tetujuan pepelajahan ring rahina mangkin. Nggih, yening sampun Ibu Guru lanturang malih. Nggih. Ibu Guru mangkin lanturang malih indek materi. Indayang alit-alite piar sayang materi sane Ibu Guru share puniki. Kruna inggih punika kumpulan suara utawi wiajana sane nawatwa arti. Kekalihan kruna dados kemudian sane kapetani. Kruna basa Bali nganuten wawasanane utawi sederhana. Sane kaping kalih kruna basa Bali kruna basa Bali kapekah dados limang soroh. Kruna dwilingga. Kruna dwilingga utawi sajarah Indonesia inggih punika kruna lingga sane kaping kalihang rikala mencapai saha meduwi pepalihan sane pecahan.
kruna sanetan pawohan kruna lingga utawi kata ulang urin. Kaping kali kruna dwimaya lingga utawi kata ulang semu. Kruna kaping tiga kruna dwi samatra lingga utawi kata ulang berlawanan bentuk. Dan kaping 4 kruna dwi purwa utawi kata berduplikasi. Polih wawahan kruna sanesampun polih wawahan umpami turun temurun ide membersih bersih mentak muat san yosan. Aingge alit-alit sareng sami punika iwau alit-alit teh sampun miar sayang indek materi sane kepelajahan ring rahina mangkin. Sapunapi sampun keresep nggih alit-alit? Sampun, Bu. Aingge yening sampun mangkin lanturang ibu guru malih nggih. Mangkin alit-alit teh berdiskusi manut LKPD sane sampun ibu guru silingga nggih. Elingang kelompoknya nih, ibu guru sampun sharing WhatsApp group, indek anggota kelompoknya nih, nggih, sampunang malih metukar malih nanti kelompoknya nih. Ibu ngicen galah 30 menit, indek berdiskusi ring kelompok. Usan punika ngeranjing malih alit-alit ring Google Meet. Ini alit-alit nggih. Aingge yening wenten sane jagi metaken niring blik bagang sareng-sareng sapunapi wenten sane wenten pikobat alit-alit Siang, Bu. Sapunapi maksudnya menganalisis wacana punika, Bu. nggih niki wenten pikobat sareng Christian sira sane presida ngewantu ibu guru nyawis nggih unggahang tangannya nih Iraga menganalisis Mangdani iraga presiden ini yang soroh-soroh kunci lingga. Aingge patut pisan rati dikala iraga menganalisis mangdane iraga presiden minayang cen sane soroh-soroh kruna dwi lingga nggih. Om Swastiastu alit-alit sapunapi niki sampun sami ngranjing ring kelas virtual nggih sawireh niki galah sampun lintang 30 menit. Aingge yening sampun lanturang kangge mangkin indek presentasiang hasil diskusi sareng kelompoknya ne iwau. Majang ring kelompok 1 sira sane presida ngangganin. 1. Ini Ferli durus. Inggih tiang saking kelompok 1 jagi nganggenin presentasi. Kruna dwi lingga sane wenten ring wacana inggih punika kelih contoh kruna dwi maya lingga sane wenten ring wacana inggih punika kupu-kupu ingkal. Lalu yening contoh kruna dwi samatra lingga sane wenten ring wacana inggih punika. Angge patut pisan Ferli. Mungkin sira sane presida nampenin dursang. Nggih, nanti Sane oleh kelompok 1 sampai sane wenten nanging wenten kruduri sane nenten karyana oleh kelompok 1 inggih punika kruna muani-muani. Angge patut pisan rati ikan dumun kekoplokan majang ring kelompok 1. Mungkin kanturang ibu guru kalih ring kelompok nggih. Ring kelompok kalih sira sane presida. Ngangganin presentasinya nih. Siang Bu Guru. Nggih, Cintia. Kelompok 2 nganenen indek kruna dwi wesana. Yening kruna dwi purwa sane wenten ring wacana inggih punika kruna selesai.
Yening kruna dwi wesana sane nenten dan wacana inggih punika kakanyir-nyir sampun guru. Inggih patut pisan Cynthia ingkang dumun cekoplokan majeng ring kelompok kalih nggih. Inggih alit-alit sareng sami punika sampun becik pisan. Mangke kalih kelompok sampun ngangganin presentasi nggih. Maka kalih kelompok sampun presida menganalisis indeks kruna diri sane wenten ring wacana. Sapunapi niki alit-alit sampun keresep nggih. Sampun Bu Guru. Inggih sampun mangkin lanturang ibu guru indek presentasiang wacana sane medaging kruna dwi lingga nggih. Sane sampun alit-alite karyanang iwawu sareng kelompok nyane. Inggih majeng ring kelompok 1 sira sane presida ngangganin presentasiang hasil wacana nyane. Ring kelompok iwawu. Inggih Ratih. Indayang lurusang. Kelompok 1 itu sane medaging Panjang lan truna-truna saking Kabupaten Kelungkung. Tugas session punika para pamilat joget Kelungkung tampil busana desainer ternama. Ipun menjalan lan seledet-seledet mendengar kebisaan. Lantas penontonnya ane wangi-wangi, suwer-suwer meyakin. Disebabnya suwet acara fashion show punika kelanjuran atau acara ngendirang kembang api sane pakai biar-biar yang lanjutin. Inggih, becik pisan Rati, Ican dumun cekoplokan majeng ring kelompok 1 nggih. Inggih niki alit-alite sampun becik pisan. Sami sampun becik rikala makarya wacana medaging kruna dihingga nggih. Sane durung presida presentasiang wacanane iwawu indayang malih jebos kirim ring WA group. Nggih, sampun sami niki resep nenten mangkin sira sane presida nyutetang pepelajahan iwawu. Sira sane presida nyutetang durusang. Yang Bu Guru rengrahina mangkin iragem jalah indek kruna dwi lingga. Kruna inggih punika pukulan selata atau wianjana sane wetuang ti. Pepalihan kruna kekepah dados kekalih. Inggih patut pisan Cynthia. Nggih, ikan dumun cekoplokan majeng ring Cynthia. Nggih. Inggih alit-alit sareng sami ane mangkin sedurung ibu guru muputang pepelajahan ring rahina mangkin wenten sane jadi mekaten malih nggih. Enten Bu. Nggih, yening nenten wenten sadurung nyane Elina nggih malih pitung rahina alit-alite jagi melajahin indek anggah ungguhing basa Bali. Ngiring mangkin sedurung muputang pepelajahan ngiring mangkin alit-alite berdoa dumun nggih mangga sami ngamolihang kerahayuan. Majeng ring ketua kelas indayang pimpin dulu doanya nena. Berdoa kakawiten. Nggih puput. Nggih susemu selfie. Ini nenten-nenten sane metaken malih puputang ibu pepelajahan ring rahina mangkin antuk parama santi. Om santi santi santi. Om. Santi. Santi.